Igi sok sieun paangga Sor asinyor serek kurang karapyak Muni tenan kagirupa kumaha Mas Ari kapayun pasari ngopi nuku pangarepa nya geni cukuk tisangka obat Heuleuk lampa anu karanapa ngalaman katungkaraan didaya di pasisian susah bahal sandang pangan leres kitu nya Bajana jadi lantara no nyarangking kaluhungan ngarepa ngulinkan kakawasaan estuni taya ras-rasan orang Banyasari wani ngarempak aturan rakyat yang abjad jahat rakyat hilang kasabaran amarah tekawadakan ngacorak pemerintah kan lutut asas keadilan miharap kemanusiaan bumi banda kemuliaan hayu urang sasarongan mujakan maka eman sangkan kenging kakiatan malah rese pasoalan negeri aman karja adi dina keumuran aya dina katentreman sing napi ka akhir zaman apa yun liriwatan nu kasarang sila jalan abdi mulang alah saja disarengan ku panutan gerak paduduaan malah tiri patamana ayah bapak sapon sekesepuan segina abun-abunan nyambuang sa bakaran nyasian kuring duaan kapayun deui nyadi dia nangate geus ka paut kapaut imut nu teu pira salira ninggalkeun imut ai ngadak-ngadak janten-benten raraosa hati rapuh Mas Ari jajakan dadakan ya ayeuna kumaha ayeuna kapan kang
nata sorot sota sinar cinta tembus rata gurirapna lir intan penuh permata hati kandang kabawa imut caliran najan tubuh tapi dandung liwung gandung ngarep geni iya rasana kagema Abat. eta hayang neang eta hayang aja mustika tebak kamolang goreng iya rasana penyakit cinta Mas Arif deui pajar kente sedih ubaran ngana lamun cinta ngaliar ana rasa rasa elah Bapak Daryono kaya bandingan anak Abat. nukiwari Aye. jadi pikir siang wengi nah hati babari pisan kata gigi birahi teh si horeng melita diri Out. mun terjadi Aye. sok sieun tekanan batin najan pupuk areta ukur sangkul tapi dadung liwung gandung ngarep Out. iya rasa nak kagema hayang hayang nganjak mustika bang kamolang
Epus, Derence di kembangan epus. suara terompet jeung kendang Pat, sinen ngawi dina gelang mengarak igel-igelan tepak kenang jahit bungan budak sunatan suka bunga sursuran budak moyek eta bisa ikut bari kedali dicekel udah geus narati wilah mah norot rekap lemah udut dulu udut dulu udut. udut dulu Bapak aja Ayah. udut dulu Udut dulu pasapon. udut dulu Aye. bubar mangan paling penak udut dulu tempat pangan paling enak udut dulu Pat, melaku paling penak udut dulu berkumpul bocok penak udut dulu obat. udut dulu udut dulu Udut dulu. udut dulu pas Arif udut dulu ngerokok di Samsung bisa mateng di wolak-walik ngomong kami bisa nepempek di wolak-walik memek kasur bisa kering di wolak-walik Aye. anak bisa nempenak di wolak-walik udut dulu udut dulu Bapak Daryono udut dulu ang pendi ngerokok di Samsung Pat, Kang abi teh randa ayo. pisan anu ngagoda dianggap istri murakan jadi gosip bertaripan najan rana gagak malarek ngomora kabeta parta setinggi ayo boga eta memang loba nu ngagoda sokomo barudak ngora rupa carik supaya abi percaya papayun Lebetan darana karatagal memperdekat tontonan the ending bakal patepi anak ayam turun bayi kantor salapan masih kokoh masih kokoh mengabela keadilan anak ayam turun salapan baik hiji tinggal dalam
ngantos kenging keadilan rakyat letih pasti tenang. Allah anak ayam turun dalapan baik ditinggal tujuh. Rakyat bunga pasti tenang uruh letih muaripu. Etah anak ayam dah turun tujuh baik hiji tinggal gemep. Kerja letih muaripu ampera di arep-arep. Anak ayam dah turun genep baik hiji tinggal lima. Naon anu diarep-arep sandang pangan keur sampurna. Anak ayam turun lima baik hiji tinggal opat. Satia kana agama berbawaeun ka akhirat. Anak ayah turun opat baik hiji tinggal tilu. Gera singkil gera lewat masih jelma baru. Sembualah jamu kuning widawat ketemu maning. Aya ibu sujem Ala iya ireng-ireng kamparane bocah ireng sapa ngarane kawus nyuwun ampun Bapak Hajat Kalipu ni pangapunten. Nyuwun jembar ni pangapura. ala iya Pasrah pati jaluk urip yo Mas. Jere basane jere pasti ningati. Eling-eling maka eling yo Mas. Romingkang ning bumi alam. Kuasa ora wisesa badane slira kuning pangapulir kuku nguku langit katutup simi kamondo. ala iya Najak kuno temurun jurang jerok madi tajaki. Bono dowor madi pencrok yo Mas. Jerok madi tajaki. Tole ibu sujem simpe jalo doit ora doe Aye. Solasipun Bapak Daryono molas maring sene yo Mas. Ora
duit nyelang baik Aye. Lohot ini ayo rokan mas hari Pat. genting abang Aye. buka dari toleh toleh si ande lumo Ah. kemerono Satu. ono putri Pat. Ya. arum manis arum manis arum manis kulane Jawa rawani rang manis rawani rang manis percaya sing duwe sapa Ah. arum manis Eh. arum Eh. manis Eh. arum manis Eh. kulane Jawa Eh. rawani rang manis Eh. rawani rang manis percaya Eh. sing duwe sapa Aye. sengkot sekut sekut sengkot tema kulane aren megot ayo megot wis megot ora kelalen sengkot sekut sekut sengkot tema kulane aren megot ayo megot wis megot ora kelalen Situ Raja ibu kota kecamatan Balawi Kendaraan ngomong lebaran kurang kotan utamina Aye. pisan monjanari kopi gas palawiri pada mantri aririn para paton parupang triasuk pici-pici mantep minum Aye. Advan nol genap angkutan khusus Serena masuk perak muatan leban rumah nampak angkos balik nakal dikit panumpang Pat. nyengir nol genap angkutan khusus Serena masuk era muatan leban rumah gedar-gedor nyan duit kerta makan budak setoran urik yang kerasa naik Kembang bolet mas-mas wes aku tembadok temang dawa ditepuk telur ronge kasih doyan ngemoyo yen wasul mah yen wasul kulane melu hari liang kang mas mayang liyo kembang jambe kembang jambe toko keteng ora demen urang Banjar Sari mau ra ulung demen kabeh sopo sing hari liang
jamur kuning wis lawas ketemu manis wis lawas ketemu manis ijo bareng karutan duwe bojo ijo rebutan duwe bojo ijo rebutan duwe bojo ijo rebutan